Nikhona njani bafundi? Namhlanje siza kuba lesifundo sesiNdebele esogwalo lwesithupha grade 6 IsiNdebele. Angithi namhlanje sizokwenza izaga. Izaga. Ngicela libhale phansi ibala elithi izaga. Namhlanje sizoqedisa izaga esiziphiwe ngamabala alandelayo. Ngizoqala ngilinike amabala akhona ekugcineni kwakho sesizaqedisa ke izaga. Emveni kokuqedisa izaga sizabe sichasisa ukuthi izaga zangikhona zitshoni, angithi ukuthi zikhuluma ngani, zixoxa, zitshoni izaga zakhona. Ngithi sizaqedisa izaga ngamabala engizalinika wona. Ibala lokuqala ezocela lilibhale ngelithi juba. Juba. Bhala ibala elithi juba. Sizalisebenzisa ukuqedisa esinye isaga engizalinika sona. Ibala elithi juba. Juba. Uthabo usabhala juba. Nxa ulohlupho lokubhala ibala ungitshele ngikutshele ukuthi libhalwa njani. Angithi ngoba lapha siyancedisana nokuthi iziqa zibhalwa njani. Nxa ulohlupho lwesiqa ungitshele ukuthi sibhalwa njani uncede. Ibala lesibili indlovu. 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 Ibala lesibili indlovu. Undlo, NDLO. Indlovu. Indlovu. Ibala lesithathu sisemanzi. 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 Ibala lesithathu sisemanzi. Likhumbule ukuthi izaga silakho ukuthi ezinye izipele ezitholakala kuzaga zilakho ukukiliza. Ngithi zilakho ukukiliza ukuthi uyabona IsiNdebele sakhona sasingani siyakiliza kodwa ngoba izaga akusetshenziswa asomabala esiwasebenzisa ukuwakhuluma ngaso sonke isikhathi. Ezinye zakhona izaga ziyakiliza. Ngithi kodwa okumele wazi ukuthi sona isaga sakhona ukwazi ukuthi sibhalwa njani. Loba kukiliza ukwazi ukuthi sibhala ngaleyo ndlela, ungatshintshi indlela isaga esibhalwa ngayo. Angithi ibala elilandelayo yikubona. Yikubona. Uyi nguyi yikubona. Ibala elesine yikubona. 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 Ibala lesihlanu ichelwe. 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 Uche, PSH. Ichelwe. Ichelwe. Ulwe ungakhohlwa ukuthi LWE. Ichelwe. 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 Elilandela ibala iguma. Iguma. Iguma yindawo nje ngaphandle. Angithi nxa sikhuluma ngesiNdebele singaqondanga abantu bathi yadi. Nxa umuntu esithi yadi phandle iyadi uyabe sitsho iguma. Ngithi ibala elithi yadi IsiNdebele singaqondanga ngoba kuvela esilungwini, kodwa ibala eqondileyo eleyadi elithi iguma. Iguma kuphandle nje khona phana umama athanda ukuthi athanyele okulendlu. Iguma. Elilandela ibala akuqili. Akuqili. Uqili. QI. Akuqili. 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 AKU QILI. Akuqili. Akuqili.
Elilandelayo ibala ngekhanda. 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 NGE. NGE KH. KHANDA. Ngekhanda. Ngekhanda. NGE KHANDA. Elilandelayo ibala ingwe. 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 Ngibona nganje lithi ingwe inyamazana ngesikhiwa. Ingwe iphi inyamazana ngesikhiwa? Ukhona yaziyo ingwe ngesikhiwa ukuthi yiphi inyamazana? I-leopard. Yazi i-leopard? I-leopard. Ingwe. Yebo, Thabo. I-spelling. INGWE. 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 Elilandelayo ibala embelekweni. 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 EMBE. Embelekweni. 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 Elokugcina ibala lethu ngelithi ithemba. 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 Abala engilike wona nilojuba, indlovu, sisemanzi, yikubona, elwe, iguma, akuqili, ngekhanda, ingwe, embelekweni, ithemba. Yiwo la amabala esizawasebenzisa kathesi sesiqedisa izaga engizalinika zona kathesi. Sizozama njalo ukuthi sichasise ukuthi izaga lezi itshoni. Angithi ngoba ngomunye umsebenzi lo ukuthi izaga kanti vele zisetshenziswelani ngoba zona zavela ekadeni. Angithi esintwini abantu bezama ukuthi befuna ukugcizelela nxa befuna ukuchasisa uluntu, befuna ukufundisa abantu, befuna ukulaya, nxa ufuna ukubonga. Angithi zilokugcizelela phakathi. Angithi nxa ufuna ukubonga ungabonga ngesaga kuba lesisindo esikhulu. Nxa usebenzisa isaga, nxa umzali ekulaya angakulaya ngesaga kuba lesisindo. Angithi kuba lesisindo esikhulu. Esokuqala ngesithi dash ayisindwa ngumboko wayo. Dash ayisindwa ngumboko wayo. Ini? Yebo Shadrack. Indlovu. Indlovu. Angithi indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Angithi ungasibhala phansi. Indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Ukhona okwazi ukuthi kutshoni lokho? Nxa besithi indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Ukhona okwazi ukuthi kutshoni lokho? Kutsho i-elephant. An elephant? Ayisindwa by the trunk. Okay. The trunk is not heavy for it. Yes. So what does it mean? What does it really mean? That the trunk is not heavy for it. Yes. Kutsho ukuthi umuntu angithi kasindwa yizinto alazo. Angithi nxa kuyikuthi mina ngilabantu abami angithi engilabo empilweni, angithi angisoze ngithi mina sokunzima ukuthi ngibakhulise ngoba ngabami abantwana. Angithi wehluleke ukuthwala imithwalo oyiphiwe. Angithi nxa ungaphiwa imithwalo olayo uyenelisa ukuthi uyithwale ngoba ngiyakho. Angithi akulomunye umuntu ozakuthwalela izinto zakho, wena nguwe olamandla ukuthi uthwale imithwalo olayo. Angithi whatever burdens God has given you,
you are able to carry them because God has given you the power to do so. Angithi indlovu ayisindwa ngumbono wayo. Angithi ulawo amandla, you have hidden power inside of you. Angithi to do anything, you have the power to do anything. Okay, because that power is already in you. Angithi indlovu kayisindwa ngumbono wayo. Ulawo amandla ukuthi uzincedise wena ngokwakho ngoba amandla wawaphiwa kudala lobu ungakwazi ukuthi ulawo. Angithi ayisindwa ngumbono wayo indlovu. Isigogo sigoqwa dash. Isigogo. Yes. Yebo Tyrone. Sisasemanzi. Sisemanzi. Isigogo sigoqwa sisemanzi. Ngubani ongangichazela ukuthi isaga lesi sitshoni kumbe sisetshenziswa nxa kutheni? Ukhona okwaziyo nje ngamafeature noma nje ukwazi. Abantwana balaywa besabancane. Siyabonga Tyrone. Abantwana balaywa besabancinyana. Ngithi loba nje kathesi uthola nxa usasemncinyane ulawo amandla ukuthi wenze loba yini. Angithi ulawo amandla ukuthi ufunde usamncinyana. Ngithi nxa wona uShadrack usule 91 years ufuna ukubuyela ku grade 1 uzakukwanisa Shadrack? Usule 91 ususithi mana ngcono ngibuyele ngizama ukubhala grade 7 usule 91. Awusuzukwanisa. Ngithi nxa usesemncane yikho lapho sakwanisa ukuthi wenze lokho okufunayo. Ngithi ngakho kathesi isikhathi sokuthi ufunde, isikhathi sokuthi wenze konke ofuna ukukwenza. Ngithi ngoba sizafika isikhathi sokuthi kuzabe sokusala. Angithi sizabe sesisala isigogo lesane ukugoqa sabe sesiwome kakhulu. Angithi ngingathi mina sengifike 50 years semfuna ukuzama ukufundela ukuthi ngibhukutshe to learn how to swim when I'm now 91. I won't be able to. It will be hard because now everything, my body parts, they are no longer able to try and learn that. Angithi isigogo sigoqwa sisemanzi. Angithi kathesi amathambo ayavuma. Angithi ayavuma ukuthi wenze loba yini ofisa ukuyenza. Angithi nxa sokule amathambo abe sewomile abe sengasavuma ukugoqeka abe senjengesigogo. Angithi siyabe sesimanzi sesisala ukuthi sigoqeke ngoba siyabe sesiwome kakhulu. Ngiyabonga ngalapho bafundi. Inhlwa kayibanjwa dash. Inhlwa kayibanjwa dash. Inhlwa kayibanjwa dash. Wena khangela khona phana lapho sesikhuphe lapha sesikhuphe laphana kule nto lapho engakwaziyo ukuthi ingena ngaphi. Inxe kungaba yiyo i-answer. Khona ngathi singathi inhlwa kayibanjwa dash. Nonke siyayazi inhlwa. Ukhona oyazi inhlwa la? Hayi. Liyabona ngesikhathi sika umpalakazi ngoDisemba yini. Nxa sokusina izulu kuba lokuyizibungwana lokhana okuphaphayo lake lokubona. Ongani kukhulu abanye bayakudla. Kulamavimba ndleba kunye kufana lamavimba kodwa kukhudlwanyana. Lake lokubone ukuthi ngana kuyaba lezinto eziningi eziphaphayo. Lake lokubone kuyabe kungena ezindlini nxa kulezulu. Khona baye bekubone yini? Yakukubone Thabo? Yebo Thabo. Yakukubone Thabo? Kubone nxa izulu linetha kakhulu. Nxa izulu lisina kakhulu kuthiwa izinhlwa leziyana zazidliwa abantu bayazidla kuthiwa izinhlwa zilama proteins. Angithi kuthiwa is rich in proteins izinhlwa. Loba nje abantu abasakufuna abantu bathi yizibungu kodwa kuyadliwa. Inhlwa kayibanjwa ngekhanda. Angithi sibhale phansi isaga lesi. Inhlwa kayibanjwa ngekhanda. Angithi inhlwa ngendlela encane ngayo. Angithi wena ungayibamba ngekhanda ilapho ukuthi igcine siqamukile. Angithi abakutshoyo ukuthi ungagijimeli into. Angithi ungagijimeli. Ngathi ngesikhiwa don't judge a book by its cover. Angithi when you see the cover of a book then you think this book is boring. Okay, that's not it. Kuthi ukuthi ungagijimeli ulutho. Angithi ungabona ulutho ulubone laphana lukhona ungacabangeli ukuthi yikho khonokho okukhona. Angithi qala wena unanzelele udingisise ulutho uqala ungacabangeli ukuthi ulutho lolu yilo lolo olukhona. Ungakacabangeli ngalokho udingisisa ulutho. Angithi ungagijimeli izinto ucabangeli ukuthi lokhu into leyi ikhuluma ngalokho kade ayisikho khonokho. Angithi inhlwa kayibanjwa ngekhanda. Ungagijimeli izinto. Angithi don't judge a book by its cover. Angithi inhlwa kayibanjwa ngekhanda. Dash lazikhotha emhlane.
dash lazikhotha emhlane lazikhotha emhlane khona usaziyolisana isaga ongasiqedisela isaga dash yemthabo ingwe akhotha ngesihlahla uzamile kodwa hashi ayisikho akuqili lazikhotha emhlane akuqili lazikhotha emhlane kusho ukuthi lokho ngahlala uqila abantu angithi sonke isikhathi uhlala uqila abantu uhlala utshontshela abantu lizafika elinye ilanga lapho zabanjwa khona angithi you won't always be untrustworthy person or always steal from people, okay? One day, judgment will come upon you. You are going to get caught. Angithi akuqili lazikhotha emhlane. Kanti Shadrach ikhanda lelo kade lenzeni waze walibamba kangaka. Kanti liwoneni? Uba uRasta. Shadrach. Ye akuqili lazikhotha emhlane. Angithi Loba ungahlala uqila abantu, uhlala uqamba amanga, uhlala usenza okubi. Lawe ngelinye ilanga, angithi lawe ngelinye ilanga uzabanjwa. Angithi uzaze ubanjwe ngelinye ilanga. Akusoke kutshone ulokhu usenza ulutho ugijima ubaleka ngapha, angithi uzabanjwa ngelinye ilanga. Okay? All the criminals have their day, okay? You have your day, okay? Yisisaga lesi sitsho njalo. Inhlanzi dash ngamanzi. Inhlanzi ichelwe ngamanzi. Yebo uqonda. Inhlanzi ichelwe ngamanzi. Angithi lokho inhlanzi siyakwazi ukuthi inhlanzi ihlale emanzini. Angithi ungabona inhlanzi sefike ukuhlala emanzini ukuthi lokho kade wena uzithembe ngakho akusakuhambeli kahle. Angithi lokho kade ukuthembile lokho kade usithi uthembe khona yikho hlala kukwenzela kuhle akusakwenzeli kuhle namhlanje. Angithi inhlanzi ichelwe ngamanzi. No, inhlanzi ihlala emanzini ithi amanzi yindawo yakhona. You know fish and water, okay? They are together. You can never separate a fish with water, but a fish wanting to stay outside of the water, which means that water is now not good enough for that fish. That do you understand what this is saying? Inhlanzi ichelwe ngamanzi ukuthi indawo lapha kade uyithembe khona ukuthi ihlala ikwenzela kuhle namhla kayisakwenzeli kuhle njengendlela ehlala ikwenzela khona. Ngakho unanzele ukuthi ungahlala uthembele endaweni eyodwa. Ngithi ngoba khona phana uthembele khona kuzakwenzela ngelinye ilanga. Ngithi inhlanzi sichelwe ngamanzi. Dash kalibulali. Dash kalibulali. I dash alibulali. Khangela khona phana I dash alibulali. I dash kali ukhona umuntu onyenyezayo lapho onyenyeza i-answer yiyo angazi ukuthi ngibani. Ngizwa omunye ngani uyanyenyeza lapha. Impendulo eyiyo yebo Thabo. Ithemba kalibulali. Angithi ithemba kalibulali. Kuthi ukuthi siyakwazi ukuthi vele sihlala sithemba thina. Angithi ngizathemba ukuthi uTyrone besithi uShadrach sathemba ukuthi uShadrach uzasiphathela ikhekhe. Lokho uShadrach engasiphathelanga ikhekhe sahlala sithemba kuphela. Antsho Shadrach. Sahlala sithemba ukuthi lizabuya kuphela. Angithi yena nxa uthembile ukuthi uTyrone uzakwenzela utho oluthile. Angithi akusoze kukubulale loba engayekeli kukwenzela. Angithi ngoba vele thina siphila ngethemba. Angithi we live by faith, okay? So even if you have never seen something, you know that faith is belief in things that we cannot see, but we know that they exist, okay? So ungahlala ulethemba, ithemba kalisoze likubulale. Lobo umuntu angaze uthembe emuntwini ayekele ukukwenzela ulutho awusozufa. Ngithi ngelinye ilanga kuzaze kwenzakale. Angithi ithemba kalibulali. Uhlala uthembile kuphela kuzaze kwenzakala. Ngithi ngoba by faith we believe that things are going to happen, okay? Ukuzala yikuzelula amathambo. Yikuzelula amathambo. Ukuzala yikuzelula amathambo. Ambona ukuthi nginikile lapha ibala elithi amathambo. Mbona ngathi ngikhohliwe lapha ukulinika ibala elithi amathambo. Ukuzala yikuzelula amathambo.
Ukhona okwazi ukuthi kuthole lokho nxa kuthiwa ukuzala yikuzelula amathambo. Ukuzala yikuzelula amathambo. Lokhu kukhulunywa ngumama loba ubaba, ngithi umzali. Nxa kuyikuthi sengibe lomntanami uThabo, angithi uThabo esengenzele okuhle, angithi ngibe loThabo, uThabo ayenze kuhle izifundo zakhe, uThabo aye ngaphi. Ngelinye ilanga uThabo ethe sengudokotela avuke ngithengele indlu, angithi kumbe esengithengele imota, angithi hey, awukuzala yikuzelula amathambo, angithi ngumzali obongayo, angithi ngithe izaga zisetshenziswa ezintweni eziningi. Zilakho ukuthi zisebenzisa nxa ubonga. Umzali ulakho ukuthi abonge umntanakhe ukuthi hayi bakithi ngiyabonga osungenzile khona. Nxa efaka isibongo esikhulu uthi ukuzala mntanami yikuzelula amathambo. Angithi ngumzali obongayo, angithi nxa umzali ethabile, angithi siyabona khathesi siyafunda. Uzafunda kusasa lizavuka selingabodokotela, uMrs Mlotshwa uzabe sebuya esibhedlela. Afika athola ilayini khonale ezokuthiwa kulodokotela ongenayo. Ngithi sijathi ngibone nangudokotela uSpenteni usengena. Yilokhu ngilayinile. Angithi uSpenteni sebuya sesithi, hey wena gogo, wena Mrs Mlotshwa, uthi ufunani? Ethi uyangikhumbula mina. NginguThero nongifundisa phela wena eDLC. Ethi sukuma ngizokwelapha ngelaphe uThyrone. Angithi nxa esengelaphile ngiyathini mina? Ngiyathi ha bakithi ukuzala yikuzelula amathambo. Yabe sengibonga ukuthi bakithi saze saba labantwana loba umuntu engasiyo mzali wakho uyabe sebonga ebonga umntwana owenze kuhle. Angithi ungabe ungasayenzeli umuntu, lami ngingumzala ngithi ngoba kusasa ngahlangana noShekhi esenza okuhle, esengenzela okuhle, lami ngiyabe sengingumama ngithi sembonga ukuthi bakithi basizalela uShadrach lo nangu sesincedisa, basizalela uThabo nangu sesincedisa. Sithi ukuzala amathambo, angithi yikubonga, ukubonga ubuhle bomntwana, into enhle asekwenzele yona. Lobe engasangenzelanga mina kodwa sekhulile waba ngumntwana oselaphaya eselakho okuhle okwakhe. Angithi ukuzala yikuzelula amathambo. Hamba dash bazakucutha phambili. Hamba dash bazakucutha phambili. Hamba dash bazakucutha phambili. Hamba juba. Hamba juba. Hamba juba bazakucutha phambili. Leyi i-opposite, angithi othi hamba juba ngumzali osekhathele, ngumntwana ongezwayo, angithi usekhathele. Lwana othi ukuzala yikuzelula amathambo yabo, lo othi hamba juba bazakucutha phambili usekhathele, useyazame ukukuncedisa, wayazame, awusatshayeki, awukhuzeki, awusalaleli, azathi hayi bakithi hamba juba bazakucutha phambili. Angithi umzali usekhathele, umntwana olihlongandlebe, umntwana ongalaleliyo, angithi seze sekhathele umzali athi kumbe nxa abanye bazazi bencedise phambili ngoba mina kangisenelisi ukuthi ngikuncedise. Angithi ngiyabonga abafundi ngesifundo salamhla sesiNdebele, ngibonga ukuthi lincedisile, sibonga konke elikukhulumileyo ukuxoxisana kwethu. Angithi ngiyathemba ukuthi izaga selizazi, asisaziqedisanga zonke, ngizathumela ezinye izaga njalo ukuthi uzabe ufaka ugcwalisa uqedisa izaga ngamabala engizabe ngikunikile. Angithi sizobe siqedisa, sizabe sithi njalo isifundo ukuthi sizochasisa njalo ezinye izaga lapho sizobe silezaga sizichasisa kuphela ukuthi zitshoni. Angithi libe lelanga elihle bafundi, ngizonika ithuba lokuthi livalulisane ukuze Bye. Bye. Bye Thabo. Bye. Thabo. Singakuboni ukubona kusasa. Bye. See you tomorrow. See you. Bye, teacher. Bye.